Pasabta ko. Unsa man jud estado natong duha, naglibog ko maong palihog pasabta. Abi na kog nakikita. Abi na kog ako anak ka. Abi na kog nakikita pero murag wala. Concern ka na ko usahay pero kasagaran ni mura kong ibalwala. Mo message ka na ko usahay as if wala kay lain pero kasagaran sa akong mga message imo rang isin kanang mga higayon nga gipa-feel nimo nga special ko karon pero inig kaugma di na ko nimo tagdon. Dili man ta ko bugo pero lisod kayo ka sabton. Mura kag mga problem solving sa matematika kumbaga murag find the value of x bitaw ako ang y value ug ang x dili ikaw kabantay ka kanang feeling nga mura tag uyab pero dili kita. Dapat ba kong malipay kay usahay naa ka o dapat kong mag-uol kay usahay ra? Pasabta ko kung unsa man jud ta, pasabta ko kung nagduwa ra ba jud ka, pasabta ko kung imo ra kong ipaasa unta nakaibaw ka kung unsa na nako kadugay gipugnan nga kaya pa nako bisan sakit na kaayo usahay. Dili ko ganahan nga buhian ka pero unsaon ako nga di man di ay ka ako kinsay naay problema natong duha? Ako ba nga nag-assume o ikaw nga paasa? Palihog pasabta. Go. Uy. Ala,